mereka dah kehabisan makanan, dah tak ada beras pun. Jadi what they did was they went to the mosque and asked for bubur lah. And then I think memang polisi lah mana-mana kita pergi pun memang dapat 2 tub. Jangan buatlah Pak Cita. Anan Podcast. It's us. It's us. Anan Podcast. It's us. It's us. Dah tak payah lama-lama. Mari kita simbang pun cantik. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Ahnanan 2.0 Comeback. Episod 13 kali ni. Hey Dan, mana menghilang Dan? Alamak, biasalah bila kita tengah tak sihat kan. Jadi abang take over Bulan puasa kau hilang-hilang. Abang ingatkan dah tak ada hantu lagi. Itulah, tak tahulah kan. Jadi hari ni siapa yang kita nak interview bang? Manusia. Jangan Manusia, takut. jangan. Okay. Tak mungkin si dia. Tapi dia start daripada D juga. D juga. Orang kenali beliau sebagai, orang kata, ibu figure lah. Wow. Orang Yishun juga. Orang Yishun. Tapi start daripada D. D. Okay. Macam mana tu dia pronounce tu? DL. DL. Macam pernah dengar DL tu. Apa buat dia DL tu? Dragon Lady. Okay, chop. Sebelum kita introduce kita punya guest, guys, don't forget today's episode brought to you by Ahnanan 2.0 Comeback from AB Revolution. Kalau korang nak tilatat ke ataupun kuih tak dorang, boleh saja hubungi kita. Drop the DM guys, we will let you know the your enquiries. So abang, why not kita introduce guest kita, boleh? Boleh, teruskan. Okay guys, let's introduce our Dragon Lady Sarima from Project Pencil. Oh, ketawa-ketawa, Gegar-gegar. Apa khabar Cik Ima? Alhamdulillah. Sihat Undang Cik Sarima sama-sama. Okay, why not Cik Sarima introduce yourself to the viewers out there who doesn't know you or doesn't know what is Project Pencil about. Boleh, terima kasih. Sama-sama. Okay, nama saya Sarima Ahmad, founder for Project Pencil. Dan Project Pencil ni memang dah di-establish since 2014. So lebih kurang dah 11 tahun lah. Alhamdulillah kami mulakan dengan agihan barangan sekolah, alat-alat tulis, beg sekolah. Jadi kita agihkan pada anak-anak, mostly anak-anak yatim lah, di luar negara, seperti Indonesia, Filipina, India, mana lagi, Malaysia. Wow, that's dan juga big Philippines one, lah, India. About. Wah, permulaan yang terus di luar jangka Singapura. There's a very huge community rantauan orang kata. Memang tekanan tu betul. Memang satu luar dugaan. Because bermulanya Project Pencil ni pun dengan cara tak sengaja. Cik Ma punya seorang kawan lah yang ingin berkunjung ke satu rumah anak yatim di Patani, Thailand. Jadi dia nak bawa sumbangan pensel. Jadi Cik Ma pun adakan orang kata blast dekat FB, sebab pada mulanya Cik Ma cuma ada 12 batang pensel. Bila tahu sana ada 30 orang anak-anak, jadi tak cukup lah kan, nanti berebut kita pula patah pensel. betul. Jadi Cik Ma blastkan dekat FB lah. Alhamdulillah untuk projek pertama tu kita dapat kumpulkan sebanyak 70 kilo. Wow. Jadi kesian jugalah. 70 kilo Betul. Tak berat ke? 3 bag luggage sampai dah over the economy class punya. Ini jalan kontainer ni dia. You angkat seorang ke atau you ada team untuk no, sama-sama? My friend pergi dengan dia punya kawan-kawan lah. So I think they must have helped her. So yang kedua pula Project Pencil ke Surabaya, Indonesia. Dan kita dapat kumpulkan dalam 200 kilo. Seterusnya 700 kilo. Dan yang paling banyak adalah mangsa banjir di Kelantan. Wow. 1,000 kilo. That is equivalent 1 ton lah kan. Oh yeah, correct. So kita pakai kontainer besar. And then nak masuk tembus dekat tempat yang dah tanah runtuh, dah barang hanyut, road pun dah rosak. So kita dapat bantuan daripada Army di Malaysia. Jadi Alhamdulillah lah sampai barang-barang tu ke sana. Kenapa pensel, Cik Sarima? Okay, nama organisasi kita is just a ground up initiative. We are not an entity for this moment. Kita bermula dengan pensel. Nama Project Pencil tak bermakna kita jual pensel. Betul. Tapi sekarang Alhamdulillah daripada sebatang pensel, sekarang sudah menggunung harapan lah bagi anak-anak komuniti. Sekarang ni Project Pencil sedang menerajui
dalam 50 orang anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah, dan juga CHAMS program di mana kita adakan academic support iaitu tuition dan sports mentoring, latihan silat. Jadi tempat-tempatnya seperti Nisun Central CC dan juga Suci Center. Dan latihan silat pula diadakan di Yishun Town Square. Wow, macam mana Cik Ima convince the parents to bring their children with you on board, and how do you engage the student when they come into your macam tuition ni semua? Okey, alhamdulillah. Pertama kali kita punya program lain daripada lain lah. Walaupun tuition nowadays you tahulah, tuition 1 jam je easily dalam $50 to $60. Ada yang $100. It costs a bomb to send your child. Correct. Apalagi kalau you ada 5-6 orang anak mesti garuk kepala, gugur rambut Betul. nak fikir anak mana nak tuition. And anak-anak ni kalau tak dihantar tuition pula, mereka akan ketinggalan. And that is not a good sign. So what Project Pencil does is we want to uplift these children with an upstream approach. We want to tap on their strength. So what we do, our program is a very unique approach. Not only we provide tuition and silat, but we also have other fringe benefits. We even help their families. For example, with groceries distribution, birthday celebration, we bring them out, we bring them up for a movie, and then ada picnic, macam-macam lagi lah. Ada aktiviti waktu cuti sekolah. Dan hujung tahun pula kami akan hadiahkan mereka seperti back to school bookstore daripada popular bookstore punya voucher dalam 100 each lah per child. So sangat-sangat membantu. Okey, Ayah ada satu soalan untuk Cik Sarimah. Sure. Berapa besarkah keluarga Project Pencil ni? Betul. Okey, buat masa sekarang kita ada anak-anak dalam 50 orang. Okey. Volunteers dalam 30 orang. Masya-Allah. Dan juga families daripada CHAMS ni, once they register program kita, mereka secara automatiknya mereka adalah volunteer kita. So secara orang kata, kita ni one beautiful thing about our volunteers, kita tak macam team, kita more like macam family. So based on the trust is how I drive this family, I attract this family to our program. That's how they trust the children with us. We have proven track records that these children, those that especially sitting for national levels, PSLE, O level, N level, all of them made it. So wow, alhamdulillah. Okay. Hearing from Cik Imam's story, I think it's a very big move, especially to help this, macam buat this how to say, untuk give back to the community is a very big move. Tapi I just want to ask you lah, when you do this give back to community, is there any experience yang you tak boleh lupakan? Macam cerita, macam sedih ke, you tengok family ni sedih ke? Is there any experience yang you tak boleh lupakan? Memang banyak lah. Banyak. Kadang-kadang macam tengah malam dapat panggilan, anak lapar, nak makan, tak ada makanan. Ada satu ketika tu, ni kes yang paling orang kata amat menyentuh hati lah. Family with 6 children, suami dah tak bekerja. Waktu tu Ramadan, macam sekarang ni lah kan. Mereka dah kehabisan makanan, dah tak ada beras pun. Jadi what they did was they went to the mosque and asked for bubur lah. And then I think memang polisi lah mana-mana kita pergi pun memang dapat 2 tub. Memang terhad lah orang kata. Terhad. Jadi memang tak cukup lah setakat 2 tub untuk family of 8 So the family called us. So what we did immediately is to provide them with the immediate needs lah, the groceries, food lah. Then also anak-anak tu punya bekalan nak sekolah and all that. Alhamdulillah kami dapat bantu mereka dan mereka dapat berdikari lah at last. Dan anak-anak mereka juga sekolah dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang recent ni juga anak 4 di mana rumahnya kena, orang kata apa tu, bedbug infested bedbug. So furniture kena buang, anak tidur kat lantai, jaga ibu yang sakit pula. Then she's the only breadwinner, so kerja cleaner. So tak dapat bayangkan lah how they live their life day by day. So we give them immediate support and also link them up to the relevant agencies such as SSO, Family Center. So that's on a longer term lah. Di mana datang semangat Cik Sarimah ni untuk terus bertukar lumus?
one after another. You know, macam tadi Cik Sarimah kongsikan kan, after one another cases, studies untuk kita faham keadaan orang-orang ni semua. So you ni macam one after another, you ada je kat situ untuk dorang. InsyaAllah. Kata Dragon Lady kau. Oh yes. Semangat Tapi majority kebanyakan lah, adakah ia sekadar penduduk Isun ataupun serantau island wide? Okay, untuk buat masa kini kita punya template is based on Yishun Estate. Tapi ada juga pernah kita tolong penduduk daripada Woodlands, Bukit Panjang, Chua Chu Kang, Hougang, Tampines, you know. Because they know about our work. Sometimes kalau nak jumpa MP ke, jumpa certain agencies, it takes about 4 to 6 weeks. Tapi budak tu sekarang dah lapar, dah makan, atau orang tu tengah sakit, right? So they need immediate help. So what we do is our team will activate the help lah. Okay, Dan, I ingat lagi tau, abang I ingat tak salah pun bulan Ramadan juga ada satu peristiwa berlaku beberapa tahun yang lepas. Tak salah lah kalau betul Cik Sarimah boleh betulkan I. Ada satu keluarga tak salah kat Admiralty kan. Dan juga bukan hanya membantu tau. Mungkin orang tak tahu, Cik Sarimah juga mengambil anak ni sebagai foster dalam keluarga dia juga. Alah. Betul tak Cik Sarimah? Mungkin kalau you okay to share that. It will be my pleasure to share. Okay. Selain daripada volunteer jalani kerja sukarelawan, Cik Sarimah juga seorang sukarelawan dengan MSF, PPIS OC is the agency for fostering. Dah selama since 2012. Cuba kira kan berapa tahun? 2012 dalam 13 tahun 13 tahun. Alhamdulillah. Berkecimpung lah. So dah selama 13 tahun ni Cik Sarimah dah fostered about 6 children. Dan currently 2 masih tinggal bersama Cik Sarimah lah. Alhamdulillah. Di mana kita jaga anak-anak ni, we thought we are the one who's teaching them about life. But likewise, it's them teaching us what life is all about, you know. Bila kita pandang anak-anak ni kat dalam rumah kita, you know, waktu diorang tidur kan, nanti Cik Mam mesti bangun, tengok diorang kan, especially hujan lebat ke apa kan, tengok anak siapa lah Allah hantar kat rumah ni, kat atas katil kita kan, mana mak bapak diorang. Macam, itu dah timbul rasa syukur sangat bila anak kita ni, bawah mata kita kan, kita peluk, cium diorang semua kan, jaga makan minum diorang. And here are these children, away from their families, away from their own home, tinggal dengan strangers, you know, adapting. Banyak question mark dalam kepala mereka. Diorang cari erti, diorang cari meaning of life, you know. Banyak, especially yang remaja, yang kecil-kecil ni. So we have to be there for them lah. How do you feel in the sense of belonging to strangers ni? Budak-budak yang dia tak kenal awak tak kenal dia, tapi dah sebumbung ni sekarang ni. Macam mana dia mula? Kira memang kita start as strangers lah. Tapi once you make them feel safe, because children, most importantly, they need to be safe. So you provide a safe space. The relationship have to be strong. Allow them space for them to adapt. Give them time, because you know, being children who are in this situation takes longer time. Needs more space for them to adapt to new environment, especially new family. But once they know that we are there, we love them as much as our own, you know. We provide them with makan minum cukup, perhatian, kasih sayang. InsyaAllah we will blend. We will naturally just bond, you know. Betul. Is there any like macam backlash from your family members ke? Macam cakap, why you take anak angkat? Ni semua ada tak? Pernah ke? Kau pada pandai je kau boleh ke kau nak tampung anak orang ni? Mampu ke kau nak? Beras kau cukup? Betul. Kan kadang-kadang some family members don't understand niat kita. So is there any of your family members? Besar sangat rumah kau. Mana tahu satu hari nak kasih banglo Mana tahu. Okay, Alhamdulillah. My family, sebelum Cik Ma buat keputusan untuk jadi ibu titipan ni, we sat down lah. Our family sat down and we have a family meeting. So this is actually a family decision. Because waktu tu Cik Sarimah dah tak boleh bekerja, dah tak boleh, because I had knee injury kan, from coaching, and then from I was a childcare teacher jugalah. Selain tu siang mengajar dekat childcare, malam bersilat dengan anak-anak pula lah. Yang sayang-sayang. Jaga soalan. Seram. Jangan salah soalan. Untuk naik. Sabar-sabar dia naik. Dan
That's a funny thing lah. Macam siang kita ajar anak-anak sayang-sayang kan. Malam kita ajar anak fight-fight pantai-pantai. Wow. Okay, tapi alhamdulillah lah. So anak-anak ni bila they are happy, they know orang sayang diorang. So they will really love you, and we become one big family. Dan syukurnya tu anak-anak Cik Sarimah sendiri, diorang dah besar kan. 32 tengok dah ramai sangat 32, 30 and 29 umur diorang lah. So they become mentor to the younger ones. So tak berat sangat lah nak pikul tu kan. Semua masing-masing. Jadi dia bekerjasama lah. Share the responsibility. Meaning apa yang Abang nampak, the setting is apa tau, she become the mother figure. Yes. Instead of the role model, so that the children become the role model for the kids to follow. That is very nice. Macam cute. Nampak family macam ada bekerjasama together. The family bonding is there, right? I'm also blessed to have a very understanding husband who love children so much. Walaupun cucu dah 2 masih nak lagi ramai lagi ke rumah. Walaupun anak-anak dah besar, Betul. suami Cik Sarimah masih boleh angkat anak-anak dia. Wow. Betul. Dia memang dia suka lah anak-anak. Tapi apa yang buat Cik Ima nak membuat benda ni? Macam what makes you want to do this for the community? Actually it's more to a calling lah. Bila Cik Ma dah mengalami kecederaan lutut tu kan, duduk rumah kan tak boleh kerja kan. That's not me. I cannot sit and then become macam doesn't do anything. Yes. Just duduk macam rumah goyang kaki tak nak lah. Ya, nanti dah start berbual dengan tembok. Tak suka kan. Allah. I tak nak. So that's when pernah satu kali tu Cik Sarimah pergi rumah saudara. That's tahu anak-anak dia dah besar lah, tapi nampak dia jaga 2 budak kecil ni. So that's when I got to know about fostering. So you are inspired by your family, one of your family members. Yes, correct. Lah. Because for the love of children lah kan, memang Cik Sarimah suka lah jaga anak-anak. So bila dah stop as a childcare teacher tu, macam ada blank kan. Betul. So ayah ambil budak-budak ni lah, jaga dekat rumah macam anak sendiri. Dan juga yang projek pencil ni, it started off with dengan secara tak sengaja tu lah, bekalan barang-barang sekolah ke luar negara. Dan bila COVID struck Singapore kita pada masa tu tubuhkan Persatuan Yishun 71. Tepat pada masanya lah, bila ada lockdown and everything kan. Tu bila kita anak-anak dah start home based learning, we realise there is a need in our neighbourhood. Children tak ada laptop, tak ada tempat nak belajar. Parents pula tak ada ability that the capacity to teach children with their homework. Betul. Instead of spending quality time in the evening, jadi macam bergaduh. No, like this ni bukan macam gitu. Dah, So what we did was, kita cari space kat bawah kolong. Kita dah macam karang ni tau. Kita kutip orang nak buang kerusi, orang nak buang rak-rak buku. So we set up a study corner. Daripada kosong, dah jadi cantik macam it's a macam mini library. Ada buku and everything. So this was at how we started lah, tuition bawah blok. So that's how we started lah this Project Pencil Champs program. Kita bawa anak-anak ni kat bawah kolong dengan setting yang kursi meja yang kita kutip semua tu. Waktu tu kita ada volunteers daripada public lah. Kita ada doktor, kita ada cikgu, kita ada budak polis semua datang volunteer, budak universiti. So kita duduk kat bawah blok tu, tapi tempat panas lah, tak ada kipas. Lampu pun malap. Bila hujan, nyamuk keluar joget-joget lah. Betul. So bila nak pergi toilet tu, they will use the KFC toilet. I see. Sampai manager pun dah kenal. Satu hari tu hujan, so bila nak pergi toilet, kena halau lah, because budak-budak bising and all that like. Yalah, of course. So sedih lah. So dalam hujan tu juga Cik Ma jatuhkan niat banyakkan doa. Kalau kita ada own space kan, alhamdulillah dikabarkan kita pindah ke blok 101, rumah kedai 3 bilik lah. So that was our second setting. Kita dapat office for Project Pencil. Tapi malangnya it's just about 1.5 year kita bertahan. Okay, alhamdulillah. Waktu office kita tutup tu, memang rasa macam sedih lah kan, anak-anak ni tak tempat belajar. Tapi alhamdulillah kita dapat offer daripada Nisun Central CC untuk adakan kelas. Mereka adakan 2 bilik. They even converted the culinary studio into a tuition classroom, and for us to do our activities there lah. We even get to use their function room. Dan juga Buddhist organisation yang suci tu,
They offer us one big beautiful fully aircon room. Kita adakan activities, celebration semua secara percuma lah. Ini yang pemandangan dia cantik kan, luar tu kan. Betul-betul tepi kolam. Betul-betul tepi Jadi kolam. yang the best part of our tuition program, anak-anak yang kecil ni, primary 1, primary 2, we bring them for a nature walk before they have the tuition. Wow. So kita nak dekatkan anak-anak ni dengan nature. When we nurture them with nature, anak-anak ni akan grow up to be orang yang tenang, orang-orang yang a problem solver, because actually nature has so much secret to whisper to you. Dengan hati yang tenang. Very Betul. very environment friendly lah orang cakap. It sparks conversation. Contohnya semasa jalan-jalan tu, mereka dapat biawak, habis nampak ayam pun ada kat situ. Betul lah. Yalah, macam binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. So these are the things that it sparks conversation, develop language dan social skills kan, berkawan semua tu. So it's sesuatu yang indah lah. Pernah tak student macam bilang Cik Imah macam dia panggil Cik Imah apa, cikgu ke, teacher ke, ataupun Cik Sarimah pun ada yang panggil Nenek Dragon. Kecil-kecil kan, but most of them call me DL lah. Oh, okay. So kalau let's say ada tak ada children bilang Nenek DL apa tak boleh tak bawa kita pergi sini pergi sana, ataupun diorang ada macam request. Diorang ada diorang punya keinginan lah. I will never say no to them. I say insyaAllah, doakan Cik Sarimah dapat sponsor. Kata kita insyaAllah boleh pergi. So kita doa minta Allah bantu kita lah. Jadi daripada situ kita motivate anak-anak ni, untuk rajin berdoa, untuk orang kata apa, put trust in Allah. So macam contoh yang kita kehilangan office tu, kita tak sempat bersedih kan. Terus Allah hadiahkan office. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita nak terapkan pada anak-anak ni, never give up. Kalau I tak lupa juga kan, tahun lepas Cik Sarimah even invite Porsche Club kan, untuk come down street 71, his DB block tau. Dengan kereta canggih. Wow. Itu rekod lah. Kalau dia nak tahu, it was a Sunday morning. It happened during a Women International Day. So makcik bawa blok ni kan, bawa 20 women drivers driving Porsche, masuk neighborhood kat Yishun ni, vroom pagi-pagi pukul 9. Tak kena komplain ke dengan Wake up the resident? neighborhood. Orang bangun tengok kereta, siapa nak marah kan? Betul. But I tell you, you see the eyes of these children, especially the boys, when they see these machines. Not just the children, even the parents want to try their hands on the on the wheels lah, on the. Is there any complaint from the resident ke when you do? No, They were amazed. Wow. Tapi bila kita dah dengar perkara-perkara yang dikongsikan dengan Cik Sarimah ni, kita pun nak kena ada reality check lah. Betul. Cik Sarimah, pernah tak you terfikir kan, pasal dengar lah ura-ura lah kan, cerita pun dah sampai, Cik Sarimah satu hari ni akan berpindah, keluar daripada Street 71. Tahu je, cepat betul dapat info. Mesti anak-anak Mesti ada spy tau. Ini soalan mengejut ni. Dia betul. Dia tak expect. Dia Pasal tak time expect. meeting kita cuma cakap we're gonna interview. Boleh tak kita interview pasal project pencil Jadi bagaimanakah budak-budak ni? Biasa memang boleh jumpa program jalan, tapi DL jauh lah dengan orang. Itulah. Okay, betul lah ya. Sebab especially kita punya ada lain-lain program, seperti kita ada buat food rescue, agihan bubur waktu Ramadan macam yang sekarang ni, dan ada recycling project, baju-baju terpakai, pre-love item semua tu. Memang kita punya distribution center tu dekat 714 lah. So memang Cik Sarimah dah tinggal di Yishun tu. Dulu tinggal atas rumah air lah dah ada kenal budak ni dah kan. Dah terbocor, viewers tahu. Betul, air ni macam anak tau, dia membesar depan mata Cik Ma. So sayang sangat diorang adik-beradik ni. Wow. So kita dah tinggal situ dalam 40 tahun. Wah, so lama. at this age, kalau kita nak pindah tempat baru, you need to adapt. You have to make new friends with the neighbours. Betul. Especially facilities kan. Sekarang kalau pergi mana-mana dah macam presiden kan. Jadi dah jadi Queen of Yishun ni. Dah macam MP lah orang cakap. Nak keluar daripada Yishun tu memang berat lah hati kan. Especially kalau, bayangkan kalau an elderly call you middle of the night, kalau you tinggal jauh kan. Because they have my number. My number is, I tell them is 25 hours lah.
Kita tengok you all for 21 hours, Cima 25 hours. 25 hours. 25 hours macam mana dia kira tu? Nak kira juga ni. Nanti belajar. Boleh. So alhamdulillah lah, sekarang rumah Cik Ma dah jual. Mungkin Jun atau Ogos kita pindah lah. Nampak dia dah cakap dah jual Dah jual tak? But Bye-bye, does Jun. Project Pencil still goes on, or you are going to give away for? So seperti tadi Cik Sarimah kongsikan is a template kat Street 71 kat Yishun. Correct. So ke mana tu? Actually lagi kita tertanya-tanya daya upaya, lagi ada hayat di kandung badan. I also berterima kasih sangat with my team of volunteers. They are very dedicated and very committed lah. So insyaAllah kita masih lagi aktif di Yishun. Walaupun mana Cik Ma bertapak, tapi hati tu tetap di Yishun lah kan. Wow. So here's the good news lah. Alhamdulillah Cik Sarimah pun dapat rumah di Yishun juga. tak jauh lah. Tak payah nak rindu-rindu sangat lah. Okay. You can still see me in Yishun, insyaAllah. Okay, Cik Ma. Then tengok Cik Ma is a very bubbly person. Even from our meeting abang kita tengok Cik Ma is very bubbly, very happening, very ongoing. Pernah tak ada satu detik yang Cik Ima rasa down, Cik Ima rasa macam penat lah aku ni semua, you know, very stressful dengan the workloads that is with you right now? Kena shutdown lah. Pernah tak? Tak bohong lah kalau Cik Ma cakap tak ada. Sebab kita ni manusia biasa. Betul. Kan. Emosi tu bukan sesuatu yang kita boleh just detach, letak atas meja ke simpan dalam almari kan. So memang banyak cabaran, banyak challenges. Memang ada many times that I feel like giving up, drop everything and just be by myself lah. But when I look back, when I see the children faces, I see their families, I was once like been there, done that, went through kesusahan, a lot of challenges. So I know how it really feels to be in a very dark, lonely place where no one is there for you. So you tangan you macam terkapai-kapai tau, tolong tapi tak ada orang datang tau. Betul. You pekik kuat-kuat tapi tak ada orang dengar tau. Those kind of silent struggle tau. So being a person who have done that and been there, you know, gone through a lot of challenges. So I want to be there for them, especially as you know lah, kalau you dah tak tahu mana nak cari jalan keluar, you dah kebuntuan, you harapkan somebody will come and help you. And it's not easy because help doesn't come every day, and help is not there all the time. So I wish to bring all these people out from their darkness into the light. So bila kita dah ada dalam cahaya tu, insyaAllah kita akan nampak jalan keluar. Dan mereka tahu mereka tak kesorangan. Somebody there for them. Lagi-lagi di orang kata di Street 71 ni dan Cik Sarimah bukan hanya orang kata mother figure je. Even to all those macam family apa-apa pun always keep track, tanya khabar. Because Cik Ma have this dia nak menghidupkan suasana macam kampung dulu tau. No, kita bertahu perkembangan jiran kita. Rather than apa yang terjadi kan, no, people orang kata terus dah pergi macam gitu, without knowing apa jadi, dapat berita je dah kembali. Yalah, betul. So she have that kind of orang kata sentuhan lah for all these people. At least apa tahu someone care for them ataupun take note apa yang terjadi lah. Correct. Untuk Abang Ai pula, apa experience Abang Ai bersama dengan Cik Sarimah yang Abang Ai tak boleh lupakan? Itu yang dia nak tahu. Cik Sarimah Sis tinggal atas rumah apa Cik Abang Ai dulu kan. Jadi bising Cik Mari. Okay, Cik Sarimah baik nampak lah, to be honest, daripada budak lagi I think dia dah try everything kat kita play Street 71. Si dah pernah berniaga pun. Cik Sarimah ada kedai kat situ. Betul. Pernah berniaga kat sana. Dan to be honest bercakap, memang sebelum inisiatif ni mula pun memang pergaulan masyarakat tu dah memang ada. So, dia macam kelakar tau. Daripada 714 dah pindah blok sebelah, pindah balik macam gitu tau. Pusing-pusing kat situ. Pusing-pusing kat situ macam Dia main 7-1 ada duduk 7-1-6. Wow. Macam gitu. Itu kan dah throne kan, jadi tak boleh. Jadi dia dah conquer sebelah sana, dia datang sebelah sini pula. So to be honest, even their family members pun tinggal daerah sana juga. Faham. So macam kalau kau team tu, dia kira
kuatlah, cepatlah. Whistle je semua turun Diorang punya emergency response tu cepatlah. Siapa yang tak nak dengar cakap mak bapak, diorang attack. Siapa tak dulu tak nak pergi sekolah pun kena marah juga. Kena marah juga. Kena nasihat semua. Tapi itu untuk semua untuk kebaikan lah kan. Kebaikan lah. If doesn't have that, I think it's not who we are right now. Betul tak? Especially children lah. Memang Cik Sarimah ni. And I think also apa tu on behalf of mungkin arwah ibu Abai Abai banyak berterima kasih dan jasa dengan Cik Ima. Always look out for Abai adik-adik. Even atau arwah ibu masih ada lagi to ensure yang maaf cakap whatever assistant yang ada pun kan, macam apa cakap akan orang kata bukan dihulurkan tapi disumbangkan to our family, because arwah ibu jaga kita seorang 6 sibling. Faham je lah, kira havoc lah. Faham sangat-sangat. Jadi si Ima memang dah used to ghetto. Wow, ghetto. Okay guys, okay guys, okay. So, kalau Isun orang kalau Kalang orang kata ada blok Dayak, 671 lah blok Dayak. Ada je itu. Macam-macam kita dengar kat situ kan jiran-jiran kita ada WhatsApp group. So ada dalam 180 families lah dalam group tu. Daripada nak cari songkok ke, nak cari kain plastik ke, nak pinjam tu ke pinjam ni, atau nak buang barang, siapa nak ni kan, even HBB orang jual kuih ke apa, kita network kat dalam group tu. So alhamdulillah it's become a platform. Then we as neighbours we bond even closer. Very the neighborhood community very strong Alhamdulillah. Yo guys, dengar tu story-story daripada Abang Air dengan Cik Sarimah kita kan. Very the I have to say when I listen to that, I think at the end of the day apa yang kita buat terletak kepada niat kita. Betul. Kalau niat kita baik, insyaAllah everything will go smoothly. Betul. Bila you bercakap tentang niat, inilah soalan next untuk Cik Sarimah ni sebelum kita berakhir. Betul. Bulan Ramadan ni Cik Sarimah, okay, what you and your organisation ataupun Project Pencil akan orang kata give back to the community? Apa program? Mana tahu kita boleh tolong volunteer kan? InsyaAllah. So far kita dah lakarkan dalam 4 program untuk Ramadan. Wah. Kita ada iftar bersama Zone 3. Kita adakan agihan groceries untuk family 120 families dalam Malaysia. Masya Allah. Agihan bubur selama 3 hujung minggu. Dan lagi satu cuti sekolah which falls in Ramadan juga, untuk anak-anak tu buat some activities lah di Nisun Central CC. Dan kat sini juga Cik Sarimah nak ambil kesempatan lah untuk families di luar sana, sekiranya nak ambil bubur, datang je di blok 714. Kita start 8 hari bulan, tapi 8 hari bulan tu kita adakan kat blok 749. Dan yang lainnya tu seterusnya kita adakan di blok 714 lah. Dan kita juga welcome kalau ada volunteer di luar sana nak join group kita, please join us to be part of the family. I tak cakap team, I cakap family. Yeah, because once you are with us, you stay in our heart. So we will be forever, insyaAllah. Inshallah. Okay guys, so anyone, our viewers, our listeners who wants to become the volunteer for Project Pencil family, you guys can go directly to their social media. You guys can DM, boleh tak Cik Ima? Boleh DM diorang that you guys want to be the volunteer for bulan Ramadan. InsyaAllah dengan niat korang, you guys will earn more rewards, insyaAllah. So guys, so today episode, jangan lupa, brought to you by Ananan Podcast 2.0 Comeback. Korang boleh lungsuri laman social media diorang dekat YouTube, Spotify, and also Facebook, Instagram. They are all everywhere, guys. Alright, Ima, is there any last word for the viewers out there? You want to say anything untuk Project Pencil, for your Project Pencil family pun, maybe they are watching this, you can say anything to them. Jangan lupa untuk keluarga yang menyokong selama ni. Amin. Silakan Cik Ima, this is your time. Look at the camera, you can say. Cik Ma nak ucapkan banyak terima kasih lah kerana Ananan sudi jemput Cik Ma hari ni dan berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan lah. Sebab seperti kita tahu, sebaik-baik manusia tu is not who you are, what you are, tapi sejauh mana you boleh sumbang pada manfaat pada orang ramai. Because Allah tak tengok apa you pakai, berapa banyak duit you dalam bank, tapi seikhlas mana ibadah you. So kita tak tahu ibadah mana yang Allah terima. Jadi teruslah buat kebaikan, tak kira kecil ke besar ke,
biar Allah yang nilaikan, bukan manusia. Jadi jangan putus buat kebaikan. Smile on and shine on. Okay? Wow, that's a deep quote. Smile on, shine on. Okay guys, so we will see you guys in the next episode of Ananan 2.0 Comeback. Jangan buat lapar cita. Ananan Podcast. It's us. It's us. Ananan Podcast. It's us. It's us. Dah, tapi lama-lama mari kita simbang pun cantik.